Kuacha kanisa na kuenda sehemu nyingine na kumtangaza mtumishi wa Mungu haimaanishi kwamba Mungu ataacha kumtumia huyo mtu. Nataka nikukumbushe kwamba, angalia, alikosea kabisa Musa. Haruni na Miriam wakamsema. Nini ambacho kilitokea? Mungu aliwaadhibu nani? Miriam na nani? Na Haruni. Kwa nini? Anaheshimu vazi. Wa kumwadhibu mtumishi wa Mungu ni Mungu mwenyewe, kwa sababu wakati Mungu anamchagua huyo mchungaji alishajua kwamba ni mwanadamu na kuna wakati atakosea kama mtumishi. Kitu kikubwa ambacho kitakusaidia pindi ambapo unaona huyu mtumishi wa Mungu ametindikiwa, kimbilia kwenye maombi. Punguza maneno na kwanza kumtangaza, kwa sababu hata umtangaze aliyechaguliwa kachaguliwa, ila shetani mwenyewe ameshajitambulisha kabisa kwenye Biblia kwamba atampiga mchungaji, kondoo wafanyaji watawanyike. Kwa hiyo lazima ujue kwamba babako wa kiroho kila wakati ana vita, na hii haijaanza kwa babako huyo wa kiroho ambaye wewe unaonekana anakutaka au kuna kitu amekufanyia au kuna makwazo